Nije ni ovdje. Nije ni ovdje. Nije. Nema. A tu si! Vidi ovo. Ima i baterije. Jeste Raja, dobrodošli u novi video. Znam, ni ja sam ne vjerujem da ovo radim. Danas imam pravo nešto interesantno da vam ispričam, ali prije toga svega idem u ofis. Još samo patike. Opa. Eto ga, idemo. Mogu vam reći da sam pravo poželio snimanje videa. Šalim se. Ne zvuči on ovako, ovo je mrtvi dizel. Malo ovdje prljavo nešto, što je ovo? Sad je bolje. Čisto? Jeste, super. Dobri moji. Jeste li primijetili na Instagramu da vam neki random likovi osobe gledaju storije? Jeste primijetili da vam se broj story pregleda uveliko povećao nego inače? Jeste li primijetili sve te neke verifikovane i poznate ličnosti koje vam gledaju storije, ali vas ne prate? Pa niste jedini, nalazite se na pravom mjestu u pravo vrijeme, a danas ću da vam objasnim zašto se sve to tako dešava. I da, ja sada znam da nekome kvarim dan. A taj neko misli da ona Ruskinja sa Instagrama koja mu gleda storije, onaj model, da ga stvarno prati. Ali zapravo to su neka 4 mala Kineza koji su u fazonu Prije snimanja ovog videa sam vas pitao na Instagramu da li vam se dešavaju ovakve stvari, odnosno da li i vas prate ti neki odjednom random likovi, stranci, poznati influenceri, tako dalje i tako šire, na što ste mi vi, većina vas odgovorila da se to zapravo i dešava, na što ste mi poslali ove neke screenshotove koje upravo gledate. Evo pogledajte kod mene ludla, sve neke kvačice, neki life kaučevi, neki influenceri, neki oni, kako se ono zove, entreprenuri. Vidi, znači, ne da me ne prati, nego ne zna ko sam, gdje sam, šta sam, ni odakle sam. Sad, zašto se ovo sve dešava? Da li smo odjednom postali interesantni nekim tamo strancima? Ne. Da li nas je zavolio Instagram algoritam pa nas preporučuje drugim osobama na Instagramu? Opet ne. Zapravo šta se desilo? Pojavile su se određene crne platforme na koje se vi logujete sa svojim Instagram passwordom i usernameom, što ja svakako nikako ne preporučujem, jer ne trebate se nigdje logovati sa svojim ličnim podacima, jer se ti podaci kasnije prodaju, šalju, hakujem s Instagramom, onda plačete, hakovali Instagram, drž ne daj, ludilo, zaboravio šifru od maila, havarija. Ne se, šta bude kad vi logujete to? Taj program, ta platforma automatski gleda milionima drugih ljudi Instagram story. Zašto? Otkud to? Šta će on gledati tuđe story? Jednostavna ljudska psihologija. Zamislite, imate 500 story pregleda. I vi znate da imate 500 story pregleda, živite sa svojim Instagramom. I odjednom se dešava da vaš Instagram profil umjesto 500 koje ste navikli, pregleda storija, dobija, 1100 ili 700, 800, 900, vi to primijetite. Šta se ovo dešava? Hop, swipe up. I sad ti vidiš tamo neki stranci, znaš.
vidi ima kvačicu, hop, klikneš na njega, vidi ga, znaš, on je neki life coach iz Britanije. Ti vidiš ima followera, hajde zaprat ću ga. Naravno, to možda ne bi baš ti koji gledaš ovaj video uradio, ne bi ja sigurno, ali kad uzmemo u opseg 1 milion ljudi, sigurno će određen procenat tih ljudi da uradi tako, da klikne. Jer ja sam lično otišao na skoro sve profile ovih likova, verifikovani, da vidim ko su, šta su, nakon što sam istražio malo. Vjerovatno ste primijetili da dosta Rusa ima koji koriste ovaj metod, vi koji ste, eto, koji razumijete o čemu pričam, koji ste primijetili ovaj fenomen. Pa zapravo nakon nekog istraživanja, ova platforma je zapravo registrovana u Rusiji, domena je ruska i vlasnik je neki Rus sakljoki, vodka, pjanovijek. To je tipični crowd efekt gdje se masa ljudi usmjerava, manipuliše u određenu svrhu, korist, tako dalje. To se dešava i u real life, ne samo na socijalnim mrežama, are social media even real. To je fenomen kod ljudi kada vide da neko nešto, da masa ljudi teži, želi nečemu nešto. I oni će, iako ne interesuje ih to zapravo, to nije njihov cilj u životu, oni će polako hajde odo i ja da vidim šta je to, tamo šta se dešava, odo i ja to kupiti, odo i ja to probati, tako dalje i tako šire. Naravno, ponajbolje bi bilo kada ne bismo bilo tih koji mogu biti pod uticajem crowd efekta, odnosno efekta mase, da budemo povodljivi kao ovca, svi utor, hajde vas šišamo. Nego trebamo da budemo originalni, tako ćemo privući pažnju na sebe i na svoje Instagrame i Facebook i na svoj život. Ćeš privući pažnju ako budeš originalan. Naravno, nemojte biti poput mene koji je ideju za ovaj video koji upravo gledate našao u Americi od nekog američkog youtubera, ali vidio sam ja da tu niko u Bosni nije snimio, ali nemojte nikome reći. Rekao, prvi ću ja snimiti, sigurno narod se i breti što to neki stranci gledaju story, rekao, haj ja ću snimiti video, nije niko, jer pametno je valjda podijeliti s vama nešto što ne znate. Uglavnom, nadam se da se niste mnogo, a jeste, naljutili što nisam odavno snimao. Ljudi, dragi, ja sam ženio. Šta vam je? Druga stvar, bit će još videa. Pripremavam vam sada, ovo mi je stara priča, ovo mi je pravo stara priča. Hajde niko nikome ništa ne obećava. Eto, like za like. I podijelite ovaj video. Really appreciate. Evo upravo završavam s montažom ovog videa kojeg vi upravo gledate i da vam kažem nešto. Zapravo niko nema ništa korisno od ovoga što sam ja pričao. Ko da je bitno ko ti gleda Instagram story. Zapravo veličina čovjeka, veličina ljudskog karaktera se ogleda u njegovoj spremnosti da pomogne nemoćnima. I zato vas sada vas molim da pozovete 17002, a pozivom na taj broj doniramo 4 užine za socijalno ugroženu djecu širom naše Bosne i Hercegovine. Da vam pojednostavim, kad završite sa osnovnom srednjom fakultetom, vi dolazite kući u toplu sobu, fino ugrijanu, gdje vas čeka ukusan, fin, topao ručak gdje imate internet. Postoje osobe, postoje djeca u Bosni i Hercegovini koji to ne doživljavaju. Mi uglavnom nismo svjesni blagodati koje uživamo. Zato vas molim, pozovimo ovaj broj, omogućimo tom nekom dječaku, toj nekoj djevojčici tamo negdje u Bosni da danas ima da jede. Ne dozvolite da ja budem jedan od youtubera, influencera, kako god, koji prosipa samo šuplju priču, jer ja to sebi neću dozvoliti. Ja želim da vi, gledajući moje videe, da ja, kreirajući ove videe, zapravo radim taj jedan movement koji će tjerati, koji će poticati ljude da rade dobre stvari. Zato vas ja molim, pozovimo ovaj broj, budimo od onih koji će raditi dobre stvari, jer kada bismo svi radili koliko je do nas ovoliko dobra, kada bismo svi to radili, svijet općenito bi bio puno bolje mjesto za živjeti. Ja vam se zahvaljujem, molim vas, 17002, pozovi, pomozi svome vršnjaku da danas ima da jede. Hvala.